Vantelesna oplodnja za veliki broj bračnih parova u Vojvodini je jedini način da postanu roditelji. Da, tako je bilo sa porodicom Borovčanin, koja je sada uvećana, i ne samo uvećana, nego i ulepšana sa 3 nova člana. Milica, Dušan i Gavrilo, stari 11 meseci, ponos su svojih roditelja i rezultat uspešnosti vantelesne oplodnje. Za 7 godina braka 2 puta sam prirodno ostajala u drugom stanju, ali oba puta smo gubili bebu. I nakon konsultacije sa doktorkom Kopitović odlučili smo se da pokušamo da svoje potomstvo dobijemo putem vantelesne oplodnje, gde smo onda, zahvaljujući doktorki Crnogorac koja je vodila našu prethodnu trudnoću, se odlučili da to uradimo u bolnici Genezis. I zaista, eto, imali smo sreću da iz prvog puta sam ostala trudna i dobili 3 prekrasne bebe, 2 dečaka i devojčica. Specijalna ginekološka bolnica Genezis jedina je privatna klinika na teritoriji Vojvodine u kojoj se radi nacionalni program vantelesne oplodnje. Žene u proces vantelesne oplodnje mogu ući u ovu bolnicu sa uputom Republičkog zavoda, odnosno na uput da ne plate. Pored te činjenice, ponos naše bolnice je svakako uspeh u procesu vantelesne oplodnje, što svakog korisnika u principu interesuje šta ste vi to uradili, zbog čega ste vi to tako dobri. A to je da smo mi od početka našeg rada uradili preko 2000 parova i uključili ih u proces vantelesne oplodnje. Za razliku od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji plaća vantelesnu oplodnju ženama koji imaju manje od 40 godina, iz gradskog budžeta će se finansirati i pokušaj ostvarivanja majčinstva za one koje imaju do 44 godine. Ujedno bih ih pozvala da naravno povedu račune o našoj bolnici, koja je svakako ispunila kriterijume Republičkog zavoda, koji je zaista jedan strogo cenjivač ko može da radi takav posao, pa se nadamo da će nas i grad prepoznati. Program vantelesne oplodnje za mnoge je put do dugo očekivane dece, ukrasa čovečanstva. Zahvaljujući programu vantelesne oplodnje, u Novom Sadu je u poslednje 4 godine rođeno 600 beba. Za parove koji žele decu, takva vrsta pomoći više nego dragocena. Program je u toku. Ovog jutra podsjetit ćemo na uslove i još neka dosadašnja iskustva, poput ovog koje smo videli u prethodnoj priči. A dobro jutro želimo upravniku Zavoda za humanu reprodukciju, doktorki Vesni Kopitović, i članu gradskog veća zaduženom za socijalnu zaštitu i brigu o deci, Sanji Stojanović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, ovo je jedna od 600 srećnih porodica koje su to postale zahvaljujući ovom programu. Pretpostavljamo da je interesovanje i dalje zaista veliko. Interesovanje je veliko, a i potreba da se pomogne tim parovima je velika, tako da se grad odlučio da proširi onaj program kako ide republičko finansiranje, jer mnogi porodice se jednostavno ne odlučuju za vantelesnu oplodnju zato što nemaju finansijskih sredstava, pogotovo ako se radi o višestrukom pokušaju, i zbog toga je grad sada stao iza takvih parova i omogućava im veću šansu da se to i desi. Koji su uslovi za prijavljivanje? Uslovi nisu komplikovani, znači ako je žena mlađa od 40 godina, treba da dostavi potvrdu da je već pokušana vantelesna oplodnja u okviru republičkog programa, a ako je do 44 godine, jednostavno se prijavljuje na ginekološku kliniku sa uputom svog lekara iz doma zdravlja i tu onda prođe procedure koje su potrebne sa stručnom komisijom da se kaže da oni mogu da uđu u program vantelesne. I moraju da imaju prebivalište, naravno, na teritoriji grada Novog Sada. Vesna, kada je samoj proceduri reč, koliko je ona dugotrajna i zahtjevna? Pa procedura nije dugotrajna, ovo smo zaista pojednostavili. Bračni par koji dođe sa uputom od lekara doma zdravlja, stručna komisija na klinici za ginekologiju i akušerstvo pogleda sve što su do sada radili, ima uvid o dosadašnjem lečenju, ima uvid u analize koje smo tražili da se urade. To su specifične analize koje nama ipak govore kolika je mogućnost da kod tih bračnih parova dođemo do deteta. Jer ipak, ako znamo činjenicu da je vantelesna oplodnja ima svoj uspeh od 40 do 50%, znači stopa trudnoće, i praktično da će oko 30% stopa porođaja, da će svaki treći par doći do bebe, ali do godina 35, a da preko 40 taj uspeh se naravno smanjuje, jer i biološki časovnik je drugačiji, onda znamo da je taj uspeh sigurno manji
ali pošto zaista je divno da neko imao ipak osjećaj i da za te žene do 44, kod kojih je to bilo neophodno, jer iz svojih sredstava koje ne mogu da finansiraju sada prvi put mogu, i te žene takođe ulaze u program, to nama daje jednu volju i želju da se kod njih još više potrudimo. Grad finansira prvi pokušaj i sad ono što dosta brine sve one koji žele da dobiju decu na taj način jeste taj neki podatak, pa vas pitamo da li je tačan, da veštačka oplodnja retko uspe iz prve. Ne, nije tačan. Veštačka oplodnja, a prava reč za to je vantelesna oplodnja, je zavisnosti od starosti, zavisnosti od nalaza, zavisnosti od prethodnog lečenja, tako ide i stopa trudnoće. Znači, prvi put kod nas, ja mislim da je čak i najčešće. Ono što je značajno reći, da li se finansiraju i lekovi i testovi koji su neophodni? Da, grad je preuzeo kompletno finansiranje pokušaja, što podrazumeva, znači, sve ono što je potrebno od medikamenata, što za svaku ženu nije isto i zbog toga se ne može napraviti apsolutni stav koliko žena će ući u program. To će zavisiti od toga kako bude išlo. Pogotovo za žene starije od 40 godina, moguće da će biti potrebno više stimulacije i više medikamenata. Je li ovo praksa i u ostalim gradovima u Vojvodini i Srbiji ili je Novi Sad u tom smislu izuzetak? Pokušavano je sa ovom praksom i u nekim gradovima, ali ne sa ovako ekstendiranim programom, nego po istim uslovima kao Republički fond. Kako su dosadašnje iskustva, da se vratimo malo još na tu temu, sa ženama koje su starije od 40 godina? Pa iskustva su da je stopa trudnoće i porođaja manja. Naravno da, to nije naš podatak, samo to je podatak medicine zasnovane na činjenicama, ali ako vi imate i u toj grupi od preko 40 godina decu koju dobijete, onda sigurno da možemo reći da ona donosi svoje uspehe. Sad, jedno laičko pitanje, je li istina da se ta starosna granica ipak pomera na gore? U kom smeru? Pa na gore. Starosna granica, znate zašto? Danas je moderno da žena rađa u kasnijim reproduktivnim godinama i to postponiranje prve trudnoće je danas trend. I normalno razumeti jednu savremenu ženu koja prvo želi da uradi sve pa da onda dođe do deteta, ali ja i dalje skrećem pažnju da je dete najvažnije i da sve ostalo se u životu stigne, ali u momentu kada imate do 35 godina, bilo bi dobro da ste sve uradili. Dakle, na gore. Pokušali ste da uhvatite na tada pleda. Tako je. Sad, ono što je jako važno svima koji ulaze u tu proceduru, motivisani su sigurno jako dobro, ali ono što ih takođe interesuje jeste da li je to zaista komplikovana procedura u tom papirološkom smislu koji nas obično dosta koči. Ne, mi smo pokušali da je maksimalno pojednostavimo. Znači, pacijent koji dođe u dom zdravlja kod ginekologa dobije uput, ide na stručnu komisiju. Već na stručnoj komisiji može da dobije zahtev na kome mu piše šta mu je potrebno od tih administrativnih podataka koji zaista podrazumevaju samo to da je osiguran kod zdravstvenog